Možda izvještaj predat. Vrijeme. Stanica je napravljena 1894. godine. Prvi meteorolog i prvi osmatrač koji je ovdje radio je bio Austrijanac Anton Obermiller. On je radio od 1894. do 1897. do juna 1897. godine. Stanica je u tom periodu bila jedina visinska stanica na Balkanu, preko 2000 metara nadmorske visine. Tako da je ona bila u tom trenutku jedna od najbitnijih, mada i dan danas, jedna od najbitnijih stanica na Balkanu. Prekjučer kada sam došao na smjenu ovdje, vodili smo 2 cm snijeg i onda sam vodio centimetar i onda sam morao da ukinem snijeg jer ga nema. Tako da je to isto jedan od fenomena koji se desio u zadnjih 15 godina, da 6. januara nemam snijega, nemam šta da upišem što se tiče snijega. Moje iskustvo u zadnjih 15 godina je takvo da u ovom periodu imamo po 2-2,5 metra snijega koje sa smetovima od preko 15-20 metara oko kuće, sa velikim strehama, sa mogućnosti lavina na sve strane, i na južnu i na sjevernu. I ovo je baš u najmanju ruku čudno. Bilo je puzanja preko platoa, sjećam se. Dođemo do ispred kuće ovdje sa južne strane i zadnjih 20-30 metara zbog jačine vjetra koju prelazi 40-50 metara u sekundi, to je od 144, 150, 160 km na sat. Pužemo preko platoa da bi mogli ući u observatoriju. Bjelašnica zna pokazati zube ukoliko je ne poštujemo i ukoliko mislimo da smo pametniji od njih. Da ću moći ubrati islandski lišaj. Evo. Zadnji veliki snijeg kojeg se ja sjećam, to je bilo 2012. godine kad je pao baš veliki snijeg, kad je Bjelašnica bila baš Bjelašnica, odnosno pokazala je sve one svoje prave zimske uslove koje Bjelašnica u suštini treba da ponudi, jer ona je divlja planina i dan danas prema njoj se trebamo, i ne samo prema njoj, prema svakoj planini, ali prema Bjelašnici posebno zbog tih specifičnih uslova, sudara klima, jakih vjetrova, jakih magle, mi se moramo prema Bjelašnici ponašati sa poštovanjem, strahopoštovanjem. Ja ne pamtim zaista u zadnjih 15 godina da je u januaru da nije bilo snijega. Baš sinoćnje i jutrošnje mjerenje da je temperatura u plusu i mjerenje prije pola sata da je temperatura 2,7 u plusu 6. januara, to je fenomen. Fascinantno. Očito je da se nešto dešava sa klimom. Dan počinje u 7 ujutru i imam 17 izvještaja dnevno, od 7 sati do 10 sati, od 7 sati ujutru do 10 sati navečer. Šaljem svako sat vremena, šaljem izvještaj i onda imam noćno osmatranje u 1 i u 4 ujutru. Mati, kao i svaka mati, kaže, sine, san je čovjekov najveći dušman. Sjećam se jednom, prespavao sam da izvještaj, neki 17-18 minuta, ali eto bili su blagonakloni u zavodu pa su mi oprostili taj jedan izvještaj. metara nadmorske visine. Solo son las 3, nuestra última noche. Postoji jedna stara izreka starih meteorologa od kojih sam ja učio ovaj posao. Bjelašnica nikad nije izdala sa snijegom. Ali očito da je to
da i to više nije slučaj, da je i Bjelašnica počela izdavati sa snijegom iz nekog razloga. Ove godine na Bjelašnici snijeg je zakasnio i to je nešto što dolazi sa klimatskim promjenama i taj rizik izostanka snježnih padavina ispod 3000 metara nadmorske visine je nešto što dolazi sa globalnim zatopljenjem. Dovoljno je taj jedan graf koji pokaže da se temperatura zraka i na vrhu Bjelašnice promijenila u posljednjih 100-tinjak godina za 1,3 stepena Celzijusa. Svi naši apsolutni rekordi kada su u pitanju temperature zraka su poslije 2000. godine. I to je ono što je direktna posljedica klimatskih promjena. Ja mislim da ne treba nijedan drugi parametar da bude svima jasno da se nešto mijenja, da se mijenja u onom pravcu porasta temperature zraka koja kasnije ima za posljedicu sve ostalo što proživljavamo. Kao klimatolog nisam optimističan. Ono što podaci ukazuju i ono što scenariji iz godine u godinu ponavljaju jeste da dolazi još do ekstremnije promjene temperature zraka i još ekstremnije promjene padavinskog režima, a to je direktno povezano sa našim uobičajenim životom. Apsolutno mi smo krivci. Mi smo krivci jer ne poštujemo prirodu, ne poštujemo zemlju. Mi ne možemo pobijediti prirodu, ni ćemo ikad pobijediti, ni ćemo uspjeti promijeniti bilo što ako mi ne promijenimo naše stanje u mozgu da moramo poštovati prirodu. Da bi se promijenila klima i da bi se promijenilo stanje generalno u svijetu i na planeti Zemlje, mi moramo u glavi da se promijenimo. A mislim da je to u ovom trenutku jako, jako teško. Shvati čovjek koliko je mali, koliko je Zemlja, planeta ipak puno jača i koliko je priroda ipak puno jača od nas samih. Svaki kamen i svaka stijena ima puno veću funkciju. Duže ostaje tu nego mi obični ljudi, obični smrtnici. Kao da sam na drugoj planeti. Isto kao da sam, kad sam izašao hodu, isto kao da hodam po nekom Saturnu, Neptunu, nekoj totalno nije Zemlja, totalno negdje drugo. Strašno. Jednostavno kad se okrenem i pogledam u observatoriju i pogledam u objekat kao da je neka svemirska stanica, kao da se nalazimo na nekoj drugoj planeti, onda kad pogledam i vidim to jedno svjetlo, kažem čovječe kao da sam negdje drugo, kao da sam odlutao.